Maya pa abak po kaya kayungan at na king mumuna ng Domingo ning Kwaresma. Pakyabe tala king banalamisa, ring kapasalamatan da ring makatuki, Couples for Christ, Choir, Richard and Chona Yumul, Nympha Agapitoong, para king malagwang kapaldanan ng Rodolfo Garcia, para king kaladwada ring makatuki, Jose Roman Sr., Jose Roman Jr., Antonio Iluminada, Juanita Alejandra, Estrella Maglalang, Amor Sanchez, Ronald Muñoz, Juanito and Leticia Razon, Aurelio Muñoz, at ding sablang kaladwa king purgatorio. Talakad tamo po at makyabing ikanta ing dalit apamuklat.
Kilagining igpampay nga nakampay banala Espiritu. Amen. Ingino manatili kay kayo. At kaya ko, ang Ito'y timurin. mumunang Domingo naning Kwaresma. Impong tokso parating atsuken. Intokso, realidad nening bietamo. Pero ing tokso, alabanan tayo. Kalupa ng Yesus, ing kakatamong Ebanghelyo ngeni, ya detangane ning demonyo, baneng tuksuan. Pero ay aminabok ing kasalanan. Uling impinlaban na yapin ing amano ng Diyos. Ing amanong ng Diyos na ya ti parana. Kaya ay amenabo king kasalanan. Si Santalang yan ay nakatang kasalanan, lalong-lalo na kitang itamo mismo, alipina nakatamo ning tokso ning demonyo. At itamo lalabanan iti, kareng turo at amano ning Gino, iba't king ebanghelyo. Batang maging karapat dapat, magmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Ginoong Yesus, lebanan mo ing toksong maging meto nga Mesiya at miligtas king kayang sarili, bibibye ka alang-alang king tao, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, lebanan mo ing toksong edumalan kasakitan alang-alang kay kami, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Yesus, lebanan mo ing toksong magdulap king kayang sariling kaburian, sinuyo ka, kingig pa, at ngigakayap na ning tao, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. King Diyos, sa mayapayang tuto, pakaluluwa na katamo, king pakapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga, Amen. manalangin tamo. O Diyos, sa ikpabi, king disyerto, ing anak mong Yesus, may kipamukyang 40 aldo, kareng kay duwananing kayang misyon, at alupig ning sablang tokso. Karayap tayong 40 aldo ning Kwaresma, ibayo mo kami, irap mo ring puso mi, king kapayapaning kayang pamatawat, king sala ning kayang lugod, king masabal mo, king tao. Bustan mong akit miya, ing biye, at tula adarala ng Yesus sa kay kami payabot, mong dumake mi, karing aliwa. Iti adwan mi kapambilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Amen. Pamamasa during Henesis. Ing Ginong Diyos, inubog na ing tao, king alikabok ay king gabon. Kay bat, tinyupane, king arong, king pamangisnawang babyebye, at makanyanyang meging metong amabye ing tao. Ing Ginong Diyos, ginawayang metong ahardin king Eden, king dane aslagan, at karine binili ing taong inubog na. Pepasibutan na lang ning Ginong Diyos, ding miyayaliwang uring dutong, makayama lang tatangalan at mayap lang kakanan, at ing dutong ning be, king libutad ning hardin, at ing dutong ning belwan, king mayap at marok. Ing ubingan, yaing pekatosong dili karing lasi pagewaning Ginong Diyos. Nga nang kinutang ning ubingan king babae.
Tutupin king penabili na ning Diyos kaya kayo, ing kayo mamangan karing bunga ning isano pa mang dutong king harden. Ing babayi nga nang may kibat king ubingan. Eto tuyan, malyari kaming mangan karing bunga daring sablang dutong king harden, subali mo king bunga ning dutong at king libutad ning harden. Uling ing Diyos sinabi na, kayo mamangan karing bunga na niti, ni eye tatagkilan man, nung ali mga mate kayo. Ing ubingan sinabi na karela, king babae, ali, kayo mga mate. Uling balo ng masala ning Diyos, king nung mangan kayo king bunga na niti, mimulat laring matayo at maging anti kayo king Diyos, abaluyo ing mayap at ing marok. Ing babayi, ikit na, king ing bunga ning dutong, lupayang manyaman kanan at makayamang lalawan, at pibuburyan niya pauli ning kabyasnan amalyari ng ibye. Inyami nagtalya karing bunga na at pengane. Dinina niya naman ing asawa ng kayabe na, at iti mengan niya naman. Mibuklat laring matara ilang adwa, at akilalara king lubasla. Inya pitungi-tungira king bulong higera at gewarong pinan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Malunos ka kako, o Ginoo, agpangkingkekang pakalulo. Malunos ka kanako, o Ginoo, agpangkingkekang pakalulo. Malunos ka kanako, o Diyos, agpangkingkekang pakalulo. Pauli ning maragul mong ganaka, papdan mo ing sablang dewakan ko. Wasan mo kong malinis, king sablang dewakan ko, king kakong pamikasala, linisan mo ko. Malunos ka kanako, o Diyos, agpangkingkekang pakalulo. Uling akilala kayo, ring kakong dewakan, at siyong parati king kaisipan ko, ing kakong pamikasala. Ikakabod ing pikasalanan ko, ala ng aliwapa, ing marok depatan ko, king arapan mo. Malunos ka. Makatuliran ka nung atulan mo ko, ala kong atutol king atol, asasaldak mo ka ko. Malunos ka kanako, o Diyos, agpangkingkekang pakalulo. O Diyos, ilalang mo kong metong apusong malinis, at dinan mo kong metong abayo at matatag ay espiritu. Emo ko tatabi, king kekang arapan, ni eme sana pagkait ka ko, ing espiritu mong banal. Malunos ka kanako, o Diyos, agpangkingkekang pakalulo. Ibalik mo ka ko, ing kaligayan ning kekang pamagligtas, at papanatilyan mo ka ko, ing diwa ning lub amalam. Ginoo, busnyan mo ring labi ko, banging asbuk ko ipasyag na ing kapurian keka. Malunos ka kanako, o Diyos, agpangkingkekang pakalulo. Pamamasang iba't, king sulat ng San Pablo, king kapulungan, karin Roma. Kapatad, ing kasalanan linub king yato, king kapamilataning katao, at ing kamatayan, kayabe ng dinatang ning kasalanan. Bilang bunga na niti, ing kamatayan, mikalat king meto ketawan, uling ding sablang tao, mi kasalala. Tutupin sana king migmula ing pamag-ari ning kamatayan, bunga ning pamikasala ning metong mong tao. Dapot, lakwas tutu, ing miela at makipag-ari detang king kapamilataning katawong Yesu Kristo. Tinanggap king maglapo ng grasya at mi pagkalaman banalan. King aliwang pangasabi,
Nung makananong ing kasalanan ning katawo, migdalang kaparusan karing sablang tao, makanyan mo naman magdalang biye at kapatawaran karing sablang tao, ing dapat nang makapagbanal, ning metong mo namang katawo. At nung makananong lang meging makasalanan ring dakal, pauli na ning pamamintu king metong mong katawo, makanyanla naman may pabanalan arapaning Diyos. Ding dakal, pauli ning kapamintuan, ning metong mong katawo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tamo po parangalan tayo ing mayap a balita. Emo bukod king tinape ya mabibye ing tao, nuneking balang amanong manibatan, king asbok ning Ginoo. Hinggino manatili ake kayo. At kaya ka, ang timuri, Pamasa king maya pabalita, agpang kang San Mateo. ligaya kaya ka, o Ginoo. Inyang panahon na ita, delane ning Espiritu Jesus, king busal ning disyerto, baning toksuan ning Diablo. Inyang may kapagayuno ning 40 aldo, katapatapulong bengi. Jesus tiblane ning danup. Dinatangya, ing manalikwat at nga na kaya. Nung ika pininganak ning Diyos, yutos mong maging tinapela, ring batong deti. Dapat may kibat siya Jesus nga na. Sasabihan ng kasulatan, emo kabut king tinapi ang mabibiyang tao, nune imbalang amanong manibatan king aspok ning Diyos. Delane kanita ning Diablo king banala syudad, at tiklune king taluktok na ning templo, nung ikapi ng anak ning Diyos, nga nang sinabi, magpakabaldug ka, uling sabihan ng kasulatan, ipanibala naka, ing kaingatan din kayang anghel. At alalayan da ka, bakang mitisod, agyang king metong mong bato. Sinabang Yesus kaya, sasabihan na naman ng kasulatan, may panyubukan ing ginungke kang Diyos. Tinuki kanita, delane ng Diablo, king meto kabundok, abinang matas. Pepaki no kaya ring sablang kayarian kete king yato. Kambening seblang pibanjana, ibikungan ke kayong sablang yan, nga nang sinabi ng Diablo, nung ika, siklaud ka, kingarapan ko at samban mo ko. Kanita, pekiba ng Yesus, mabating ka Satanas, uling ing kasulatan sa sabyana, samban me ing ginungke kang Diyos at siyamong bukod ing kekang suywan. Likwane kanita ng Diablo at nyo dinatanglaring anghel at sinilbiande. Ing mayap a balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo.
Mayapayabak po kay kayungan. Mayapayabak po, amo. Kita mo po linubtana king panahon na ning Kwaresma, king kaya katamong pamagsadya, 40 aldo. Bangkanita, makapakyabe tamo, king kamatayan, king kasakitan, at king pamainyubli ng mebye ning Ginoo. Nino po kaya kayo kening may budol na? Tinang may budol kaya kayo kete. Balyo po, ing metong kanong luxurious business ngeni, yapin, ing scamming, impang bubudol. Oh. Neng kaya po, tintamong damdaman na tao, linublaking metong masanting a business deal, o kaya linubla, mikyabe ka ring pyramiding scheme na mamye mata sa interest ka ring perada, o kaya ila po, o mengganyo lang munta abroad, bangkanita, di ka matas lang sweldo. Pero king katataw yan, itingan pala scam, itingan pala budol. Ako po minsan, may nakit ko pong online selling na magtinda karetang vitamin sa inuman ko. Biro yu, impong karelang promo, sali kang 5 ating kang libreng adwa. Kinmong 2,000 pesos. Siyempre, may inganyo ko. Sinali ko po. Pero, anyang dintang lareng ka na akong parcel, niyang ikit ko po ring vitamins, value na nula. Puros lang ang fake. Sabi kong sarili ko, may budol ko. At masakit po ing mabubudol. Bakit? Kasi ring magbubudol, ila po ita naman sabyan ng totoo eh. Pakit dang parati itang masanting, pakit dang parati nung nano itang akwa mo, pakit dang parati nung nano yung akamtan mo. Potang kay kanita, lokwanda ka pala. Kaya masakit po ing mabudbudol. Aga nakako po anyang Valentine's Day, king radyo kating kong dimdam, nga na beware of online dating scam. Ating pong mag-online. Kaya kayo kete. Reta pong swipe right, swipe left. Ikayo matoy, inabalo itan eh. Renganak balo itang online dating scam. At sinabi na, nga na, pota nga na, mabudol kayo nga na. Ne? Yan, bakit sabihan kayo po ining budol? Balo yo, ing kasalanan, itibungan na ning pamagbudol na ning demonyo. Nung dimdam tayang masali sa ing kakatang mumunang pamamasa, makanalo linubing kasalanan kay tiking yato. Ane kasanting nung pekirandaman niyang masalese. Ne po, itang pisasabihan da nining demonyo ampoy ning babae. Ana po ning demonyo king babae. Tutupi ning sasabyanan ning Diyos na emo nga napangande ning bunga ning tanaman keti king arden. Alam mo na, banga budol niya mo, gagawa yung fake news. Na sinabi ng babae, eto tuita nga na, yung Diyos yung sinabi na, nga na, metong mong bunga ingemi pwedeng kanan king libutat na ning hardin. Nanyo kasi itang bunga nga ita. Mansana siya. Alay po sinabing mansanas yung ebanghelyo tamon. Itang drawing yung sasabing mansanas. Okay. Ne? At kanita, nga na po ning demonyo king babae, tutu, nga na. Lawin mo na yung bunga kanya mana. Makayamaya. Ne? Allure pleasurable. Nung package siyang makanyan, may kanan. Ne? Kaya po, aliwa mo itay pangako ng demonyo,
patsepengan me nga na, maging kalupa na ka ning Diyos. Tao ka, potang kay kanita, kanan me, maging kalupa na ka ning Diyos. O. At iya, pengane. At kay bat neng pengan, binyene king kayang asawa. O, meging Diyos la. Alila. Ne? Mi kasalala at kay bat, ne? Ila ikit da, lubas la. Mila kuya ing Diyos karela. Kaya nung lalawenta mo po, kabyas na nang mag-scam ning demonyo. O, kabyas na nang mambudol ning demonyo. Bang kanita, iya, alin lang nakatamo mo. Ne? Kaya, manigbusa kanita, ing kasalanan, linob na king yato, at mi kasalay ing tao. Kaya nung lawen tayo po, ing kakatang ebanghelyo ngayon, yapin niya po itang famous temptation of Jesus. Tandaan tamo po, impong temptasyon realidad nening biye. Alapong, nangaw sa kanita. Itangan po, vulnerable tangan kaniti. Nino po wari kaya kayo, alang exempted kaniti. Nino po kaya kayo kiti ing matotokso. Tasyo na yung gamat siya. O sige. Pilang beses kayong matokso pati ngapon. Ing kanong banala tao, matotokso ya 7 times a day. Ita mo kaya pilang tamong beses matokso. Tandaan tamo po, ing tokso kasalanan. Lune ing tokso, iti, dadala nakatamo, king pamikasala, nung itamo mig-if inta kaniti. Nung lawen tayong ginutang Yesu Kristo, iya po may toksuya. Wow! Pero, iya, mikasala, alabana na iti, king makananong paralan. Ne? Iya, memintuya. At makanano yang memintu, king amano, naning Diyos. Tandaanan tamo po, ingeganaganang kasalanan, iti against obedience of God. Maging pasaway tamo, potang itamo, di kakasala tamo. Kaya kayo anak ako, pasaway ne. Si pasaway kayo, may kakasala kayo. O, kaya eganaganang kasalanan, iti bunga na ning disobedience, bunga na ning ingay ganaganang pasaway. Ne? Kaya iti ing scam a ginamit na ning demonyo. Nya iya, at tutokswane ing ginutang Yesu Kristo, bang iya maminto king amano ning Diyos. At king makananong paralan, nalo lang dynamics na ning demonyo. Ginawa ko pong acronym, SIN. At naning kabaldugan ning acronym ay SIN. Muna, patsetokswa na katamo ning demonyo. It is all about regarding ourselves. Potang tutoksa na katamo ning demonyo. It is all about the scam to worship other idols. Ne, potang tutokswa nakatamo ning demonyo at intamong nice feeling kaniti. Ne? Kabyas na po ning demonyo. Tandaan tamo po yung demonyo, iya po psychologist siya. Akakit na, agyang itang peka sa likod tamo king kay katamong utak. At karina katatoksuan, ketang ke katamong kainan. Naka po, toksuan ning demonyo, no ka rin kamasikan. Balo no rin ke kang kainan. Ika nga pong herning, balo may kainan mo. Na? Kitang kainan mo, karina ka, toksuan. Kaya po, potang ita mo po, gagawatang kasalanan, ing parating scam na kikatamo ni nga pong Ginoo about ourselves. Actually,
self-satisfaction. Itangan po man tuntangan self-satisfaction, wari. Ne? Itang potang, feeling easy. Ne? Itang eka magkasakit. Impong demonyo, nakapagpapagsakitan. Potang, buri na kang tuksuan. Ne? Pakit ng parati itang masanting, pakit ng parati itang pleasurable, pakit ng parati itang what is alluring. O kaya itang easy satisfaction. Makanyan niya po, magparating manukso ing demonyo. Nakapapagkasakitan. Nung ika mag-aral ka. Makananakan tuksuan ning demonyo. Sabya na kaya kaning demonyo, nakamag-review. Ayaw ng cellphone mo. Mag-online games na kamo. Kay ba't gawa kang kodigo? Potang mag-exam ka, kunan mo yung kodigo mo, at mangopya ka. Easy, nakamagkasakit. Potang manyad kang pera kang mamo. Manyad kong pera kang mayo. Sabya ng mayo. Bayad ka din ng pera. Manos ka pang pinggan. Sabya na ng demonyo. At manos kang pinggan. Gawan mo na mo nga ng itang easy. Balume, nukar niya makakabitimbag ng mamo. At yung kilob ng kabinet. Kunan mo itang pitaka na. Kunan mo imburi mong kwanan. Easy. Potang lalakad kang papelis. Na kailangan pumila, king pali ng aldo at mipawas. Nga nakika ng demonyo. Tiya nga na, tatanggapita. Puntalan me. Dinan niya yan, nakamagkasakit. Lingunan o rin papelis mo. Kaya po yung demonyo nakapapagkasakitan Burina, gana-gana, mayan mong agawa. Agyang naman ng Domingo. Simba ka. Makirandam ka pa king umilyang makaba. Mamalengki na ka mo. Gisa na mo niya yung oras mo king palengki. Easy. Kumapsi ka pa. Kaya nung lalawenta mo po, makanya niya yung demonyo. Kaya nga na po, ning mumunang temptasyon. Kay ba nang may gayuno ning Ginoo 40 days and 40 nights, maranop ya, at siya, mawayang danong, detangane, ning scammer, nang sinabi na, may babata kang maranop, ampong, mawang danong, karakala ba to? Tiya ka mag-magic nga na. Agawa mo naman itangan. Bakang kumabsi. Pero nanong sinabi ng Ginoo kaya? Balang. Nani sinabi na kasigete. Mubukod king tinapi ang mabibiyeng tao, nunay king balang amanong manibatan, king asbuk na ning Diyos. Kaya, ing mumunang kasalanan, self-satisfaction. Kaya po tang gagawang kasalanan, nag-isip mo parating sarili mo Aliwaya, ing Diyos. Kadwa, ay idols. Nalaring idols, aliwa mo po, retang, Diyos ang daring pagano. No neretang idols, ditang didinan tang prioridad king bieta mo. Na mas itamo sa sambantala kesa king Diyos. Kaya po, nga naning Ginoo, ketang metong ebanghelyo, you cannot serve both God and Mammon. At nino'y Mammon? The God of money. Kaya po yung first prohibition na ning 10 Commandments, yapin niya iti. I am the Lord your God, you should have no other gods before me. Ala kong aliwang sa samban, ako mo. Pero ngini, king age of secularism ang pong materialism.
Nano po yung sasambandareng tao. O, sambandoreng pera. O kaya material na bagay. Niyang inilaganap ing katakawan ng pong korupsyon. O kaya, sa sambanda, ing success and power. Kaya laganap ing ketasan. O kaya, mismong salita mo sambantaya. Kaya, laganas ing panga makasarili. Kaya po tanging paglibe mo ne ing Diyos king aliwang bage, lalong-lalo king material na bage, gagawa tang idols, king sarili tamo. Neng kay kanu, ing number 1 idol daring tao ngayon, nano ya? Metong yang malating gadget, ne? Cellphone. Di kayo po mabibiya kayo nung wala akong cellphone? Bala mo imposible, ne? Bala mo kulang na yung kiratang katawan nung wala yung cellphone. Pero yung kutang, mabibiya ko kaya nung alang Diyos? Mabibiyata kaya nung alang Diyos? Ne? Deng taong ni eno taong maka-Diyos. Nune makatao na lamong makayato. Kaya, nanong sinabi na, ning kadwang temptasyon nga na, nung ikapi ning anak ng Diyos, so teka lundag ken. Pero, nanong pekibat na, ning ginu, eme panyabukan ing ginung kekang Diyos. At katlo, nice. Impong kasalanan, di na nakatamong nice feelings. Ne? False feelings actually. Ne? Kaya po tapong may kakasala ka, bala mo naking kanyaman. Pero kay ba't mong geway tang kasalanan, manyaman pa. Ne? Kaya po nung lalawenta mo, po tapong ingpong demonyo, scam na katamo, papakit matsura? Patse po yung demonyo, pakit siyang matsura? May kasala ka. Halika! Agyang namang king social media, retang magdalang kasalanan, naliwa naman detang mga tsura No retang malago, masanting, na albentamo, nadala da katamo king kasalanan. O kaya po, dating ikikaing demonyo at inyang adwang pangil, ampong adwang sagu, ampong adwang iki. O, atoksuana ka. Halika! O, bitakutang kapapin Ningpong demonyo, papakit siyang parating masanting, malago, o manyamaning pakiramdam, pleasurable, alluring, nice feeling. Bang kanita, itamo, o tokswa na katamo. Kaya po, be on guard on our weakness. O, nung pong ingkekang Canaan, ing laman. Ay, mo na kailangan, ne? Mantun, available na rin. Anywhere. Especially nowadays, ken mong cellphone na mo, ken mong online mo. O kaya po, ne, nung ingke kang Canaan, ing Indredus, nakakailangan lumuwal kimbale mo. Available ing Indredus at kingke kang GC. O kaya, ne, itang kekang buring akamtan. O, available nongan din. Mag-online shopping ka mo. Pindot na kang pindot. Agyanging sugal ngeni. Nakalumwal kimbale mo. Mag-scatter na ka mo. Mag-isang kapera, manutang ka pa. Tandaanan tamo po, ing tactics ng demonyo, antiya kanukaniti. Potang bisa kang gawang kasalanan. Lako na kamarine. Gawa na kang makapal. Potang gagawan mo yung kasalanan mo, mag-enjoy ka. Ne? At potang kaibat mong gawa ing kasalanan mo, muaminan, i-justify mo. Makanyin niya tactics ng demonyo, kaya kanungin niya lang ng mangumpisal, kasi ganaganang kasalanan ngayon, i-justify tana. Kaya nung lalawin tamo po, iti po yung third temptation na ning Ginoo, na anong gawa na kaya katamo, ne?
third temptation na nung sinabi na, delane, king taluktok na ning bundok, at sinabi na, ebe kung aning mga santingayang keka, samban mo kumo. Ne? Kaya nung lalawen tama po, yapin iting budol na ning demonyo. Pay budol kaya. Itangan po, vulnerable tangan, king scam naning demonyo. Bubudula nakatamo, bangkanita, linlanga nakatamo. Lawen tayong ginutang Yesu Kristo. Ya eme budol. Bakit? Kasi may mintuya. Tandaanan tamo po, ingeganaga ng kasalanan, itibunga na ining pasaway tamo king Diyos. Iting sinabi na kikatamo ng kikatang kadwang pamamasa, nga nang sinabi, uling king, napamaminto, ning meto nga tao, ating meto nga taong meminto. Bangkanita, nung itang meminto, dela ng kasalanan ketiking yato, pero ining meminto, dela na ing kaligtasan ketiking yato. At nino iti, yapi ni Kristo. At itamo po, tamo maging biktima na ning demonyo, the victim of his pagbubudol. Tandaan tamo po, mangbubudol means scammer. Itangan po, talakad tamo, ipasyag tayong kay katamong kasalpantayanan. Itangan po, Sasalpantaya sasalpantaya ko, po. King Diyos, sigpang mayupayang tutu, linalang king banwat yatu, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ning banal ay Espiritu, mi bayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi paku king krus, mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliang mebye, pepay tasya banwa, makalukluk, wananing Diyos, sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukom ka ring mabiyempo ang menga mate, sasalpantaya ko king banal ay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublidang meding mete, at king bie alanganga. Amen. Manalangin ta king Gino, kaya bering sablang Kristiyanong magmalasakit, mitimawa king karelang sarili para king Diyos, para king metong at metong yening Kwaresma, at ngatang sumabi, Gino, iligtas mo kami kapamilataning lugod mo. Itangan po, Ginoo, iligtas mo kami kapamilataning lugod mo. Para king iglesyang pakamalan tamo, ban sumulong tamong miyabe-yabe king dalaning kasuywan at lugod, manalangin taking Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami kapamilataning lugod mo. Para karing mga linlangan potang matutuksula, karing ayayaos na pansin ning karahasan, karing makatanikala king dewakan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami kapamilataning lugod mo. taning lugod mo. Para karing mamabuso king karelang upaya, king misasakwil king Diyos, ding tatangging sumuyo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami kapamilataning lugod mo. Para karing danupan, ding mipasakitan, ding biktima ning karahasan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami kapamilataning lugod mo. Para karing magduda, ding ala ng pag-asa, ding etapat, manalangin taking Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami kapamilataning lugod mo. Para karing komunidad asalat kin lugod, ding makapamatawad, ding mga siyas a puso king sama, manalangin taking Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami kapamilataning lugod mo. Betala po ang panalangin taming kapasalamatan da rin Corpus for Christ, then choir, tempong, kapag nasanang Richard Chona Yumul ng pagapitoong, para king magalagwa ng kapaldanan Rodolfo Garcia, para king kaladwa ng Jose, Roman Sr. Jr., Antonio Laminada, Juanita Leandra, Estrella,
Amor, Ronald, Juanito, Leticia, Aurelio. Panalangin tala, King Ginoo, Ginoy, ligtas mo kami kapamilataning lugod mo. aduan tayong ining kakatamong sariling kapag O Diyos ay ikpami, manalangin kay ka para king binang dakalataw, dapat yabe mi mo naman, king kaya kaming sarili, uling may na kami mo at magkamali. Tagkilan mo kami king lugod mo at baywan mo ngan kapamilatan ni Yesu Kristong ginumi. Amen. Amen. Purihin Diyos, may Diyos kalaban, kami wine ko natin. Purihin Diyos, may Diyos sa kaloban para kami magwayang natin. Purihin Diyos. Purihin Diyos, may Diyos. Purihin Diyos. Manalangin kayo kapatid, ng katamong daon matanggap ya, para paning Diyos, sikpang lubos mayupaya. Tanggapan sana ning Ginoy ting dawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Pag ginugaw, maging karapat dapat, magdalaki ka, karetingayin, pananasan ng iting sakripisyo sa upana kami wibayo king biyemi. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. King Ginoo, mantabi yake kayo, At kaya ka, antemore, itasyularing pusuyo, makatas no king Ginoy. pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at Kuneping karapat matulit. dapat at matulid ng pasalamatan na kang paratit ni uman karino ay pa. Diyos sa langagat lubos mayupaya, ingapat apulong aldo, apamagayuno, kagawan ming meto nga banal, panalangin ng pamanyupil king sarili mi, kaniting koresma, kapilan man, pamisakwil na, karing tokso, ning demonyo, ni kaming miwaksi, king makasalikot ng kasiran ng dewakan,
kanita makapakirakeya king dulang ning taulingapunan, kambe ning dali sa puso, magaking dasnan miing kayang kaganapan, king mi pangakong kayaryan banwa. Ulinita kambering sablang koro, ring angeles ka ring king banwa, alang toknang at ngaming pupuri. Osana, Osana, king kakatas-katasan. Osana, Osana. Wanyin daratang, king lagyo ning Ginoo, wanya. Wanyin daratang, king lagyo king Ginoo, wanya. Sana, king kakatas-katasan. Osana, Osana. Ikapining banaloy, paay kayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, impapagbanalan mo lareting ayin tingambuning espiritu mo, bang para kay kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo, bayami daon kusang loob, king pamaylas at kamatayan, king waning tinape, pasalamat siya keka, piraso ne, binyena yung karing kayang disipulos at ngana, panangiti kayong anat kananye, iting ka akong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay batingapunan, king waning kalis at pasabayang pasalamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kayang disipulos at ngana, kunanyiti kayong anat minum ko kaniti, tingkalis yung kanakundaya, hindaya ning bayi talang hanggang tipan, ami bubu para kay kayo at karing sablang tao, bangket ami patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaga nakakanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Tinuking kang krus at pamanyubling me, kinabos mo kami. Ikaing tala pagligtas, ikaing tala pagligtas, ikaing tala pagligtas, ding yato. Yang ini nga nakamig paing kamatay at pamanyubli ng bebe ng anak mo, daraw miya keka, iting tinapi ning biyang poing kalis ng kaligtasan, laiming pasalamatan keka, ing papalyaryan mo kaming matampang tala kadarapan mo bang sumuyo keka. Papagkumbabami mo namang pagamwa mo, ni kaming sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banalay espiritu, ganakan me o ikpaisan ting lesya makalaganap king meto yato, bang bigyan na piking lugod kambe ng Leo na kaya kaming Papa, i Florentino yung kaya kaming Obispo, te sablang pari ang pong diakono. Ganakan mula naman ni kapatid ming pepay nawan at maninay subling me, ampore sablang miyango na biye. Tanggapan mo sa aking maligayang mong harapan, pakaluluan mo kamingan. Gawin mo kamingan karapat dapat magkamit king bilang hangga, bang kayabe ng Mariang Birhening Doninchos, kambe ng San Jose kayong esposo, kambering sablang apostolang pore sablang banal, at inupad king malmong kamurian, king kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilata ng Kristong kihanganak.
King kapamilata ng Kristo, kamben at kaya, pang mahipayang tutu, kagumning banala Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggamang kingalanganga. Amen, amen, amen. Manalangin tangi ni King ginuta mong Yeso Kristo, na nakatamo, ipaintulot King tukso, nun kapos mo kami King sablang marok, King panalangin naningig pami. Isamba niya ang lagyo mo, datang ke kami, ing kayarian mo, ipanituan ang mo, ketikiyak at king banwa, mi pamintuan ang lomo. King kakanan, King ado-ado, ibye mo ke kami, Saul King Tokso, ikabusong kami o Ginoo kisablang marok, malagod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi, bangking kasaupanin kaya kang pakalulu, parati kang may kapusing kasalanan, miligtas sablang kaligaligan, kabang manay-inaya kami, kambening maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Ginumi Asong Kristo, sinabi ka rin kayang apostoling kapayapan, lalakuan ko kaya kayong kapayapan ko babiyak kaya kayo, e mo sa balikdan din kaya kaming kasalanan, no nelawaming kasalpantayanan din kaya kang Santa Iglesia, pamayapan may pong bilugan, nagpangking kaburian mo, ikang babibiet magari, manggaman king alanganga. Amen. Payapaning Ginoo, parati asanang manatili, kaya kayong At kaya ka, ang timurin. bakit tamo po ngining mikakame itong tamo king kapayapan? Kapayapan po kaya kayungan. Kapayapan. Kapayapan. Kaya po. Kaya ni kayo po. Mundoy. Ilalak
kasalanan yato. Pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos sa milalako, king kasalanan yato. Ibigay mo kay kaming kapayapaan, ibigay mo ang kapayapaan. Nyo ang ginutang Yesu Kristo, ang kordero ng Diyos, ang milako, king kasalanan ng yato, mapalat tamong mayaw, singapuna ng kordero. Ginoo, Patampantangkap keka, dapat sing kamano dapat mo. ikas may nga mano mo kumayap na ako. Katawan at daya ng Kristo, idala na katangan sana, king bie, alanghanga. Amen. Amen.
Manalangin tamo. Hoy pa kaniting pamakinabang pasulungana ing kasalpantayanan mit kapanaligan at patibayan mo yung lugod mi sa upan mo kamisan ang bibiyebe ag pangkingkikangamano magdulab kang Kristo king tinapining biye ag ginumi manggamang king alanganga. Amen. Pakloko po sa guli, titang second collection ngayon para po king kaya katamo pong pamaglimos, almsgiving. Partine po ning Kwaresma ing almsgiving at iti ibiyetala king Social Action Center na ning kaya katamo pong Archdiocese para panyaw karen pong scholarship, kareng financial assistance kareng masakit, karen pong makakulong, king karela pong legal apostolate, o kaya po during the calamities, teta pong pamyeda. Kaya po iti metong yang paralan, bang itamo po agang panantaya, impong metong kareng disiplina ning Kwaresma. Ing maglimusta mo kareng pong bangailangan. Pasalamat taking nga pong Ginoo, kasi kakatamo pong dating obispo, Cesar Maria Guerrero, iya po may aprobiyang maging candidate siya para maging santo. Iya po may itong neng servant of God ngeni. Po, kaya po itamo po king Pampanga, maswelo tamo. Kasi yung kakatang dating bishop, yung migpalaganap, kimpong Birhen de los Remedios, ang popong Santo Cristo del Perdon. Inapprove nening Roma, yung request para ya maging kandidato yang santo. Nyay po ya, metong ng servant of God ngini, patse po servant of God, pwede tamo pong ating pong private devotion kaya. Pwede tamo pong pasawak manalangin kaya. Patukan niya po makakutkot at siya po king Carmelite Monastery, Angeles City. Alam mo na, nung bisa tamo pong mga di, pasawak mga di kaya, at siya mo po king Carmelite Monastery ing kayang kutkutan. At kasaya tamo po. Yung pong Diocese of Lingayen, ya po ing pong big request kaniti. Ya pala ing first Bishop of Lingayen Dagupan. Kay ba't may transfer ya po kay katamo keti anyang 1948. Kaya po, metong yung kapasalamatan iti King Diyos. Yung pong kaya katamo pong istasyon ng Cruz, King Biernes, maganap ya, King pong Our Lady of Lourdes Chapel, King Deca. Sana po makapakyabe tamo po. Kay ba't King Deca, montane po ka rin kakatamong sitio, kete po king kakatamong barangay sa Pangbato. Talakad kayo po. Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka ang timurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paing tutuing ikpa, poing anak, ang poing banal na Espiritu. Amen. Ing misa mi daw humeta na king kapayapan at lugod kang Kristo. Salamat, Salamat King King Diyos. Maya payabak po kay kayo man.